hawatakukuwa, hawatakuona katika jina la Yesu. Siku moja utarudi na hawa watoto kwenda kusaidia watu huko. Na usiwachukie. Si wao walikuwa na shida. Kuna mapepo huinuka ndio zimalize mtu. Msiwahi hata nyinyi watoto, hata kama mnajua ni uncle, ni auntie, ni neighbor, msiwahi mchukia. Kutoka leo muombe Mungu apatie roho ya kusamehe. Bwana asifiwe. Sababu it is not about them. Ni kile Mungu alikuwa anataka kufanya, shetani alikuwa anataka kuharibu. Msiwahi wachukia. Siku moja mtarudi huko na magari zenu. Sasa hata wale umekuja, hata kanisa ile imekuja hamuna amen. Nimesema mtarudi huko na magari zenu. Si za kuomba zenu katika jina la Yesu Kristo. Na kuna watu mtaenda huko msaidie. Hata wengine kuna miaka inakuja wataomba msaada. Tunataka kutangaza wale wa imani wainulieni mikono katika jina la Yesu. Tukwenda kumutherithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Tunataka kutangaza utakaso katika jina la Yesu. Yale maroho ufuata mtu kutoka kwao. Ihiko iria Jehova Ngai cirũmagĩrĩra mũndũ. Na arĩa maikaraga ihiko-inĩ makarũmĩrĩra mũndũ. Maroho marĩa maumaga mũndũ thutha magatitikanio na nguo na marĩtwa. Makauma mũndũ thutha. Ninatangaza juu ya Mama Kendi na watoto wake ya kwamba leo tumemtenganisha na maroho yote ambayo inamfuata ya kutaka kumuaibisha katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kutoka leo, huyu ni mama wa heshima katika jina la Yesu. Jehova, tunatangaza siku ya leo, hakuna roho ambayo itafuata watoto hawa, roho ya kuwavunja moyo, roho ya kuwaonyesha hawawezi, roho ya kuwaonyesha ni watoto wa aibu. Tumewatenganisha nayo katika jina la Yesu Kristo. Kutoka leo tunatangaza, twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũhĩtũkĩra maguta ma mũthenya wa ũmũthĩ na tũtuĩte kĩgongona atĩ mũtumia ona ciana ciake nĩ arathime. Hagari atũrire werũ-inĩ na agĩtheremera kuo. Mũtumia ũyũ nĩ agũtheremera Juja, mũtumia ũyũ nĩ agũtheremera Athi, mũtumia ũyũ nĩ agũtheremera Nairobi. Twamwĩtĩria favor thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ako na watoto Jehova, wengine wamemaliza shule, tunawaitishia kibali na milango iwafungukie. Ile roho ambayo inashikaga watu ndio wasiendelee, haitawashika katika jina la Yesu. Tunatangaza mwanzo mpya katika maisha yao. Atakuwa kiitwa mama wa Juja na watoto wake ni watoto wa heshima katika jina la Yesu Kristo. Sasa tunawabarikisha katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Mafuta haya Bwana ni ishara ya maneno tuliyosema ya kwamba watoto hao wamebarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, your word says that the anointing break the yoke. Madhabahu yote ufuata mtu kutoka kwa nyumba ya baba yake ama mama yake, haitafuata watoto hawa katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haitawafuata katika jina la Yesu. Magongona marĩa maumaga andũ thutha, ndahoera mũirĩtu ũyũ Jehova Ngai, nĩ ndaregana na roho wa mĩrimũ, hatarara kwa hospitali tena. Ataki zinazokuja Jehova zinaharibu roho yake na moyo wake, ili zimuangamize, hazina nafasi tena. I pray for strength in the name of Jesus Christ. Every battle that will come, because battles will be there, you shall give us strength to fight on. In Jesus' mighty name. Baba, ninabarikisha watoto hawa. Magutama ya Ngai maunange macoki mothe. Oya imoko manyu na iguru. Mutumia uyu Ngai ekiumo gia ciana ici. Nĩnjũĩ nĩahĩtũkĩire ruo na ciana ici Jehova Ngai. Ciako ruo rwa kweria kũmũnina na kũmũraga ngoro na break her spirit. But as your servant, I decree and declare today, the anointing that breaks the yoke, oh God, is at work in her life right now, in the name of Jesus Christ. Hinyoria na maguta marĩa maunangaga macoki igũrũ rĩa mũtumia ũyũ Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ndarekereria wega wako. Kwĩna cioneki na iroto nacio Ngai citikũhingĩrĩrio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Father, I bless you. Lete mikono. Nani firstborn? Kuja hapo firstborn. Kuna roho unakunyonga pombe? Hujai kunywa? Na miraa ulikuwa unakula? Umeachana nayo? Usifungulie shetani nafasi. Wewe ndiye baba ya hawa watoto. Wanakuangalia juu. Na unafanya wapi kazi? Hauna kazi? Na unataka kufanya kazi ama wewe ni wale ukipewa kazi ni kulala? Wewe ni mtu wa kuchapa kazi? Na uko na bidii kabisa? Naongea hivyo Wabui asikie na ABC. Wewe Wabui niwe tuneaga maundu maya. Kogo ndole wira thaici. Na ukipewa kazi yoyote ile inapatikana kibarua unagonga. Unatandika sawa sawa. Hata mjengo ulikuwa unachapa.
Kwa hivyo uko tayari? Leo ni siku yako katika jina la Yesu. Ninabariki mikono yako katika jina la Yesu. Kama kuna laana ya kwenu, kirumi kile gikoragwo kwa mundu gikagiria athereme, ile laana inazuilia mikono ipate kazi, isikushike tena. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Hao wengine wamemaliza shule ama wako shule? Nani amemaliza? Huyu mrembo, mikono yako ibarikiwe. Leteni hiyo mikono. Hata mkisoma na mtamaliza kusoma, msijali. Mungu yuko pamoja nanyi. Ndio tulikuja tutangaze katika jina la Yesu. Simseme amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tunapoingia kwa ibada ya kufungua nyumba. Uende nasi, uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru na tunasema ni asante Baba, ukatuongoze na ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Sasa nataka tuende tukafungue nyumba. Karago na gitio kinene muno ni kwenda guthomere o muhari ungi umwe. Ni tondu ndirenda gwika maundu maingi. Ndirenda gwika maundu manini muno. Ndirenda gutinda ngiritohia githomo. Ciugo iria twaragia ni cia hinya gukira maundu macio mangitwikaga. Bwana asifiwe sana. Si tukae kama tumesimama. Nataka tu nisomee hii neno. Isaia 65 verse 21 and 23. Ili neno tuna nena la kwenda kufungua nyumba. Na waboina mbere uheanire undirikanie o haha. Undirikanie kana umethome hau heo microphone uthome nigetha tugethi nyumba ino ndiriragia indo na nituraririe na ndagitari oguo Karango augire turamwira tiga kuoya kigathimo giki giothe. Kuri na mutumia wi hau murimo ugaga ni ciana ciakwa ona riria ngakora ndikenda cigiike. Karango Ngai atoya ino niyo migunda ya Ngai. Migunda ya kuhanda mbembe na mboco ni iria tukoragwo nayo. No mugunda wa Ngai wa kurathima mundu ucio twathoma ati aria makuaga mbeu ti waru na mboco ni taya. Riu oyane na mbeu ringi wapo nigetha ngeingira haria sadaka iria mundu arauga ni nguruta utwe ni pastor Buru umuthi ucio muhunjio kuhunjagia iyo niyo sadaka iria wandumira uthome na mbeu ringi. Na ino ni ya mundu uria tole tulu ni Karango, mundu uria wi ngoro ya gwika wega, mundu uria wi ngoro, mundu uria wonaga undu wa gwika wega, mundu wonaga agithima kana mugunda muthondeke ni Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Jimino no tuindehege hau na microphone uge tukwina hinya thakame-ini ya Jesu tondu kwina hinya. Amen. Tumepeana namba. Yana inamba 0712 30 25 97 0712 30 25 97. We uratwirorera thiini wa media ici ciothe cihana thengi muno timu itu ya media. Ona nginya igana riaku no urigwe igana rigwika atia. No Karango andu 50 mangituhe igana. Icio ni ciringi 5,000. Twana tutu ni tuona uniform cia guthi haha cukuru. Ile cukuru ndio haha. Ile cukuru shule iko hapa kama 500 meters from here. Ciana ici next week ni ciacoka cukuru. Ile tigo hapo ibitu. Magana maku meri ciana ici ni ciagia tubuku. Koguo ndirari uguo nigetha ngithi kuhikura nyumba. We wendete gwika wega. Na we uwi kugaya kirathimo. Ugae ina ruria uwi mundu gwitwo nenda kuonio kihiko kiha mama kiingilio ni wapi utakuwa ukiingilia wapi jina inatoa nani? Purity Candy. Sasa nataka twende pale kwa gate. Jimmy wewe ndo tuhe bora leo ligwa ni gutohe wa Ngai mahali gate itawekwa. Naomba director wetu awe karibu tafadhali. Kuja baba. Na watoto wale wako karibu. Njoo hapa. Atwara ndio kuweka wega. Utumio soni mwana turaga 5 feet. Atio ndio kukamio la 5 feet. Wewe ndio kuweka wega, wewe ndio unitiki, ndio ingine atakana kutoa ingira anabele Karango. Ndio mwali yeye ndio. Director. Ndio mmoja. Adoro mmoja andala mukira kidiki. No yule kwa kuoja tiri. Wewe mtenda ndio shughuli. Unajua director kwa na soma na utula ni ubora. Nini ndio 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 imani wapo. Ndio
karangĩ nĩ ya hiyo na no ni tuko kabisa fulani magitio tukaye na hiyo. Bwana sifiwe. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu tumeingia katika wakati ambao ni muhimu Yehova wa kufungua na kuelekea nyumba hii katika jina la Yesu. Tunaomba wewe wako pelekane pamoja nasi. Bwana ni kutingula kusudi wa bakari. Tunaikulidia kutingula na tunaendelea. Tunapoikulidia kutingula wa chuja wa amini wa Yesu. Tunapoikulidia kutingula na yangu kutingula wa Yesu. Oto tuingilile hali ya kihiko Bwana ni ya shopping center. Jehova ngai twatanga na iko cia huko niko iko kana githa kutumio na ciana ciake. Meo ni wega thini wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũndũ ũrĩa wothe Mwathani abangĩte nĩ gũkinyanĩra. Gĩtĩro rĩa gũtwarithia mũraika haha. Gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ona ũmwe wĩna intention njũru. Wĩna roho wa ũchawi kana wa ũganga. Ũkahĩtũka na hinya ũcio wa Jehova Ngai. Rĩrĩa akaingĩra thĩinĩ wa kĩhingo gĩkĩ na thĩinĩ wa nja ĩno, hinya ũcio wa ũganga na ũchawi wakinya mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wale hinya wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai nĩ mũndũ mahũthĩri. Orani mara hapo ndio tukitendea kwa nini ili wale ya kaile moyo na hoja kana ndio ona kwa nini mwana wa both wali wadi kana ni wote kwa ndio na basi ni umeonete sekretari to kwenda gawa ya ile ile ndio ingine haya jana wetu amina imani ndio ngombe fadha na saka na hoste nataka kwa imani mrudie kwa wote ile kwa hiyo msikie kwa penzi haya tuendelee juu sababu tunaingia kwa na mama Kendi join kabisa Thank you Jimmy. Tunataka kutangaza this compound imetakaswa katika jina la Yesu. Kugigahe mundu kana kindu kana makijama na kijaga haha matari bangai nitwa matharia thini wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kugiga kwĩ mĩgambo ya ndario nĩ andũ arĩa maiguire mũtumia ũyũ nĩ aragĩa mũciĩ makiuga ndakagĩa thayũ mũciĩ ũcio nĩtwakanja ciugo cio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na rĩu twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ njeno nĩ ndathime makĩhurũka na maikara haha njeno rĩkorwo nĩ ndathime. Oya maguta maya na njĩra ya wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndatangatha na muge nĩ njega atĩ njeno nĩ ndathime. Mutumia ũrĩa gwĩtĩkĩrwo nĩ tĩri ũyũ mũtikanagĩa mĩgambo yumaga tĩri-inĩ ĩkagiria Jehova Ngai mutumia ũrĩa ciana ciake matheremere gũkũ. Nĩ tũĩ Mwathani tĩri wanathiĩ ũkameria andũ ũyũ ndũkũmameria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kana gũtũgomere kiugo nĩgetha rĩu tũthiĩ session ĩyo ĩngĩ. Isaiah 65 verse 21 verse 21 ciugo cia Ngai cirauga atĩrĩ nao nĩ magaka nyũmba igua nao nĩ magaka nyũmba na macitũre na mahande mĩgũnda ya mĩthabibũ na marĩithie ngũkũ ona marĩage maciaro mayo. Koguo nyũmba ĩno nĩ inyuĩ mũgũtũũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Simuseme amen kama ina ũigua wa Ngai. Nyũmba ĩno nĩ inyuĩ mũgũtũũra thĩinĩ wa rĩtwa. Mama Kendi, hii nyumba ni wewe utaishi na watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Na ile utaanza hapa, hiyo mizabibu ni hizo kuku wa Francis ameleta na zile vitu zingine zitaletwa hapa. Ni ukariagira maciaro. Ninapenda gũthoma. Matigaka nyũmba na icokage gũtũũrwo nĩ andũ angĩ. Hii nyumba si ya watu wengine. Ni wewe tumejengea. Ona kana mahande irio icokage kũrĩo nĩ andũ angĩ. Na wacha niseme hiyo kana kwa katika ole ona muthuri ndakabe guka guko ake yake mundu akorona gwake mukabomoka dia. Mugacenjanagia. Ni moyo wala nauga. Hata kuzea kipatikana tondu riu no ugie mundu ekugia hata handaga mundu. Na kwa leo hakikira tukiria maitho kiro hagithundu gũkũ ti kuo rĩikaraga. Akoni ũrĩikaraga gũkũ ũtuonie gwaku. Ni sawa sawa? Gũtiga tũgaka nyũmba andũ angĩ meke atĩa atĩ mũndũ akũingatage na nĩ gwaku gũkũ nĩgo ũrĩtũũraga. Amen.
Eso kio ni kia roho dira mbere. Matigage akanyumba na icokage guturo ni andu angi. Ona kana mahande irio icokage kurio ni andu angi. Ni gukorwo o ta uria matuko ma muti maigana. Uguo no guo matuko ma andu akwa makaigana. Ona dikwero kenya hao. Kuja mama Kendi. Kuja hapa. Baba, tumebariki huu mlango na kutakaza chumba na vyombo zote zimefanya kazi hapa. Katika jina la Baba, la Mwana na Mtakatifu. Amen. Hado hatike opposite reke turiketi. Etuthi tuthiurukite nyumba ino guthiuruka. Chimithio keira gawe na nija ni ciugo ciakwa. Thira mbere na kuina ona no tweke goco. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Pero ni ndathime kone no thini wali twaria Ngai the morio. Mama Kendi kwani umeachwa, tunaenda speed. Kazi ni mingi. Director jiraga maundu ni maingi. Na maundu tipatira hivi. Na ngani muna nini? Kumbe ndo ndo ndio na pale ndio wali pale Ngai ndio ndio homo. Ndio yeye kubarikiwa katika jina la Baba. Naona kila baba. Mama kuja sasa kufungua kabisa. Thank you. Haya, asante. Nataka watoto wa mama director wa Boi mmoja hapa. Nalea tuingire. Andu aitwa media tutigũikara muno no because hata kama tunapenda hii nyumba kwa heshima tu mlikubalia, kwa heshima tu na upendo wa Mungu. Mwitikire tunigena tuhe mambo yo privacy yake. Tutikadi kuingira mwisho. Ili tu watu wetu. Na nimeomba tu kwa heshima. Ni mwaje tukirie karago. Kuma kira ile riba. Ukora nigetha ikoi mundu tigire kindu giake ari atekwihariirie. Kwa hivyo nitaomba tu director mundu witwa Uthengio ni ndakuona na aya tume haha tutigudie rumu cio no tutikwende na microphone. Kwa hivyo wengine mkubali tutarudi pale na eke Jimmy ndio anajigwa athie na mbere na kigoco nigetha rĩu tũrĩkie kũrathima nyũmba ĩno tũke hau karago no kũrĩkia. Ngai akũrathime. Nyũmba ĩno nĩ tũkwenda kũmĩhingũra nĩ hinge na kũbũri. Haya, kuja ufungue ni yako. Kuja ufungue. Nyũmba ĩno tũkwenda kũmĩhingũra rũgamo hau. Simama tu hapo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru nĩ twamĩrathimithia twarathima cuma na mabati na mahiga maya o kũrĩa maumĩte Ngai ona kana kĩrĩa kĩngĩ marongoreirio matanagũrwo nĩ director Kariuki nĩgetha twĩke kĩrathimo he mũtumia ũyũ. Mwana nĩ twamarathimithia twauga nĩ megwĩtĩkĩra indo ici ciothe kĩnyũmba nĩ gwĩtĩkĩra mũtumia na ciana ciake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru. Twaita maguta maya haha mahana ta rũri Jehova Ngai gũtirĩ ũrogi gũtirĩ uchawi gũtirĩ roho mũũru ũgahĩtũkĩra haha. Nyũmba ĩyo nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru Ngai epeni. Asante. Sasa wengine turudi hiyo tufanye bila microphone na Bwana wabariki. Asante. Thank you. Thank you so much.